Cheval Sun Pedro, capítulo 1. Hoon Simón Pedro hon, yabaton te Jesucristo sok puk opon yuun. Yakpat viesh awo tanik haesh te aish ungel awo tanik, te gelawen yutzil hich te biti tike. Merel te Dios sok te kolta guane kuntike, ha te Jesucristo Toh yo tan stukel, kashem toshan nakayak vesh bayal yutzil yo tan, sok lama luk mek inal yawayik yun taswen tabiti anawak beiksba, te Dios sok uk te kahwaltik Jesucristo taswen ta yuel te Dios yakohbotik ish te bilak yashu yashkushinotik yune, sok te spisiluk ora yahnatik te Dios la yakna betiksba te mach alayik otik tas tohol, taswenta tesmukul yutzilal sok taswenta techap a teliretik teleyak botik hiltike. Taswenta into, helawen yutzil tak ashem toshan te bilah yaloh botik te ayak botik tapatile. Swente yo pajal kiletik yashkotik sok te biti ay te diose. Sok te libre yashkilotik yun spisil bolil te bilah mulambil tapasel tabalo milale. Hichion, yaskante yawakik puersa te yash es mach un gel te awok tanike. Sok lekuk mespisil te bilah ya pasike. Sok naik shan lek tek inale. Temela naik ish tek inale. Naik mea mandal tes vela bahik atukelik. Temela mandal tes abaike. Akats ikuk awunik. Temets ik awunike. Naik mespisil ora te diose. Temela naik spisil ora te diose. Hunuk me awotan abaik sok te awermano take. Teme huna awotanike, kushme shaway abaik. Mele te me aish awonik spisit into, sok te me yakish te esmagel te awotanike, hich ma toho luk te kushulesh tak inale. Sok hich ma toho luk te la nave kisba te kahwaltik Jesucristo Yante mach amayuk yune, pahal kom sok tul ma sit, sok pahal kom sok te mach amayuk yip te site. Melech aish tayo tan te vite la ich pokel te smuls leoch tanel altoe. Ichiun, kermano tak, te vite ik vilesh yun te diose, sok tsa vilesh yun, kashiluk me ismahuk tawo tanik, te michi apasike, hich ma vayashyale shan tamulil. Hich me muk nash esh hamotesh ochels belal tabay ay tamuk ahwalis bahtel kinal te kahwaltik Jesucristo te escolta guane kuntike. Hichiun, ya me jultes be shanta wotanik into, manchuk te manao hikishe. Kashel ainuk meta wotanik te smelilik op awayo hikis tohole. Te biti kushulon toe, ay ta cuenta te yachtak oyashe. Yun yak ohbonish gnats tohol te kahwaltik Jesucristo, te no pulish yakiki tay hilel te kushlejal tak inale. Hichi akpashan te bay alal yashu kune. Suente yun te alalaje monish ae, ya meshhul tawo tanik te bilah la kalwiyeshe. La kakwiyeshe no pik te biti ayuel te yascha tal shan te kahwaltik Jesucristo Mahauk la kalwiyeshe awayik howil lo la iguanes kop te ay la gel ta suenta Mele la kiltik taksitik sok te smukol yutzilal te kahwaltike. La kiltik taksitik te kalachik na tesbot yutzilal sok ako ta ich el tamuk yon te tatik diose. Sok la kai betix tohol yutzis kop te diose. Hain to, hanich ante bayer kushta kotan te binash kotan yune te shie. Ho tik la kai tix tohol tach chikin tik te kopo tel tach ulchane. Melete hoine hwatik sok a te kahwaltik tabay te chul witze. Ich na tik te smelelil te bilah yalohik hilel te namek inal alwanejetike. Halek te biti awich ojik tamuk te kop yalohike. Te mele paha sok lampara te tilem ta ik inale. Hato te me sakub inale. Sok hato te me lok tel te mukul ek swenta sakubel inal te ayak sakubuk inal ta wotanike. Haok meto, yask ante neel ya naix tohol into. Tul mayuk matyas nash cholel tas tuke nash te vilats hilel tas un Dios yun te algo negetike. Temel el mas angeluk nash yotanik, te kopojik te nameik ina alwanejetike. Mele haak bots na tayo tanik yon te chul espíritu te kopojike. Temel el unibilik yun Dios te winiketike.
Cheval sun Pedro capítulo 2. Hauk meto, name kina ay lotil alwanejetik ta yohlil telum Israele. Hananish hich yameshchik nach lotil maestro etik ta wohlilik uk. Mukenme yayak ik ta nopel yang op te yashhinawane. Mahauk yak ik ta ich el ta mok te kahwaltik te las tohweis kolelike. Hich me ora yayich ik hinels tukelik. Ay met sobol tahtulias joins baik, sok tas pases pisil tahten mulil. Hich yashbolops koplal tach uhonel tesmelilil kop yun te diose. Skaks biktal yotanik yun takin te yaslo la yesh tas wentas lotil kopik te yayak ik ta nopele. Hauk meto, name chapas koplalik te yayich castigo yun. Mashu yaskoltais baik te yashbahtik talajel. Melel te diose, malas paso y perdón te chulaba te tik te las tas mulik tas tojole. Las choco el tabay infierno, te la yak ta chukel ta cadena tabay te ik inale. Ejbilik te a, hato te melastas kalelal te ich el ta kope. Hananishich uk te namek inal ants winike tik tabalo milale. Maba pasbotik perdón yun te diose. Layak taluk pule mal tas toholik te biti maba ich otamuk yunik layile. Hanas layich kolta yel te noe, te layak te linch cholel te lekil kushli tak inale. Sok te huk tul shane. Dios layak ve tulan castigo te chep lumetik, ha te Sodoma sok te Gomorrae. Tan ahilik tak el yun. Ha ejemplo hilem tas toholik spisil te ans winiketik, te me mas kanyich ik tamuk te diose. Hauk meto, Dios las kota lok el te lote, te toch ta winikile. Vaya las medio tayon te bit ilayil te amen te bila las pasik te machatik ishta yo tanike. Te bit toch ta winikil te lote, jujong al vaya las medio tayon te jaev tahten yishta ilike. Yun layil soklayais tohol spisil te bila las pasike. Hichikan ta jamal te yashuyo te kahwaltik te yak ta libre yon sugel te machatik hunyo tan yak osbaik tas tohol. Sokyatus te machatik ma tohuk yo tanike. Suenta yun yak we castigo alayastas alelal te ich el takope. Ashem toshan yame yak we castigo tapatis pisi mach yak terenis pasel te biluk muliluk te yasmulan svak etalike. Sok te mas kan yahwalinik te kahwaltike. Tulan yo tanik, mayuk eshlal ta yo tanik, ma shiks toibak opta yel te mach atik kahal yu elik ta chulchane. Yan te chulaba te tik te kahal yipike, sok te kahal bilak yashuyo nike, mas yalbeis mulik ta stohol kahwal tik te mach atik kahal yu elik ta chulchane. Yan inwini ke tik to, pahal koemik sok chambalametik, te mas naik inale. Hanas kushilik yun te yich ik tsakel tamilele. Hichnish yashlahik uk te bitil te chambala metike. Mele yaslabanik te bilak mas naik stohole. Yamesh akbot stohik ta wokla hel te biti yayak veik ashuk swokol te yantike. Skuyos baik te stauhik bayals but yo tanik yun te bilak ak nash yasmulanik spasele. Yayak tak esla yun te yas voltes beyesh ak oplalik te alayas joines tas pasel te ine. Yun toyol yo tanik tas pasel ta wolilik te yish ta ilike. Spisil ora yas leik ta sitik ans te yas pasik mulweh soke. Shut mas koms baik tas leel te smulike. Yas lola beik yo tan te mach atik mayuk yip yo tanike. Ais pihilik tas sobel te ta ine. Ashel uni bilik yun te chayele. Ashel joe hemikish tabel. Mele yikitaye hikish te lekil be. Ha ejemplo yunik te alwanej balam te snichan beor. Te bik yo ta yun pasel ganar a te bilak amen ta pasele. La yich komel tas le smul yun te kot burra te umae. Haok meto, kopo hich biti ans winik te burra. Islas kom te alwanek te manchuk yaspas te bilak amene. Melel te lotil maestro etike, ich koemik te biti poso te mayuk yalel. Sokich koemik te biti tokal te yash eanot bael yun te ike. Chapas koplalik te yash koainikuk sbahtek inal tabay mero iktek inale. Melel puro toiba kop
ti inejik te mayuk stul shutuke. Hayash lola iguanik a tesbik tal yotanike. Sok te bila yasmulans pasel tesbak etalike. Ich yashchik tesbeik yotanik te mach atik kolelik tolok el te a ta yohlil te mach atik hoikemik ta kinale. Yayalveik skoplal te ayik ta libre. Haok meto. Kashem toshan mose milikyun te bilak yashlajen wane. Meles pisit answiniketik. Ayik ta moso yun spisit te bitik uni bilikyune. Te mach atik las navek isba te Jesucristo te ha kahwaltik so kah koltaguane kontik stukele. Hich kole mikish lokelte a tabais bolil te valomilale. Haok meto. Te me patel yascha sutik shantas pasel te bila hilyu nik ta nelale. Sok te me yash uni notik shan yune. Kashem toshan hit yash bolovik a te bitit ayik ta nelaltoe. Halek te manchuk lahuk yilik te lekil be. Yun te bit yilo hikishe. Hawo kol te la yiki tay ta yo tanik te chul manalil te akboch chunike. Haok meto. Hich kotish ta pasel ta swente hik te biti ay ta alele. Tetsie, suchan bae ta chaldo eshan she. Te shie. Sokshan. Te me chitam te yichohish pokele, suchan bae lascha balanshans bata ahchal. Te shie. Cheval Sun Pedro capítulo 3. Kermanotak te bae kushesh ta kotane. Hash cheval karta into te yakon tas ibuyele. Tas cheval te karta Hishlas kanko tan te las pas vies cuention sachival agotanik. Soktak oyel cuentayon lekuk metes nop hibal agunike. Mamesh chaita agotanik te vilas yalo hik tanel alto te chul algonejetike. Sok tes mandal te kahwaltik te kolta guane kuntike. Te la yak yesha no pik te puk opetike. Naik mestohol ta lek ne luk into. Ta no posla hibal al aymach atik yeslabanwanik. Yohanas baem yotanik tas pasel te bila amen yasmulanik spasele. Hichmi ayalik talabanwanek. Tal balish te Cristo te hichlayal te yaschatale. Melel te kalalahik bael te hme tatike. Stalel ay te kinale. Hato tasachi bal te la yich pasel te chulchan balumilale. Te shike. Hain ans winike tikto. Mas naix tohol te bitinamek inal ay te chulchane. Smandal Dios te chikna ta yolil ha te balumilale. La yak ta ohlil te hae. Hanish ta suenta ha te lach ta pule mal te balumilale. Yanta ora to te chulchan balumilal te chikane. Kechelik ta lachel tak akel. Yameshlah tak akel te bi ora yash ich otik tak op te mach atik malas chunik te diose. Te hich yash ak otik bael ta lachele. Hermano tak te bae kushesh ta kotane. Mamesh chay ta wotanik into. Te hmil hawile. Hunash kal ta yo tan te kahwaltike. Inti hunk ale. Paha sok te hmil hawile. Mayunuk halk al shan mash kots op yaloh te kahwaltike. Hichbiti ay mach atik te hits kuyohike. Skahnash yun te yasmale yotike. Mele mask ante me ay mach achayil yashbahte. Hayas anti yakuksutes yotanik tas tohol te diose. Manabiluk kontik te bik alil yashtal te kahwaltike. Hishtibiti manabilik kontik te ay ak nash yashtal ele ta ak ubale. Te bik alil yashtal te kahwaltike. Shnililep nash me yashlach bael te chulchane. Sokyamesh lilach tak akes pisil te kale. Te ue, te eketike. Sok te balumilale. Yameshlah ta chik el. Sok spisil te bitik ay te ae. Te bitil awayo kis tohol te hichashlah spisil te bitik aye. Hichon yask antik ashem toshan lekyash aynesh tak inale. Sok te yachunik spisil ora te diose. Maliyaik me te bik alil yashtal te diose. Sok pasaik me spisil te bile yak taluk ta ora yune. Te bik alil te yashtale. Te chulchanesh pulpon me tatilel yashlach tak akel. Sokich me yash uluk te kaal eketike. Yan te hotike. Hayah mali tik te ach chulchan sok te ach valumilal te mayuk shutuk molil te
te hich yalo hish Dios te yaspase. Hichun que hermano tak te bayek ushesh takotane, te jai ushank al yakalesh tas maliele, anta yaik me te mame ayuk bila kechel ta wentik tas tohol a te yashus taesh te diose. Mame volo benuk awotanik yun mulil a te yashtale. Na aik mes tohol te ais wenta il te halk als maliejotik te kahwaltike. Yun yaskayo tante yaskolta yotike. Hichnish las tsivo beyesh uk te kemanotik Pablo, te vaya ush takotantike. Tas wentas pihil yo tan akbil yun Dios te la yale. Tas pisil te karte etik pas bilyune, ich yalo his pisil te a. Ainash te a te bilah wokol ta naes tohole. Ayas yantes veiks koplal te bilah tsivo bil te mach atik bolyo tanik, sok te mayo kipyo tanik tas chunel te diose. Hichnish te bit il yas yantes veiks koplal te bilah yantik shant tsivo bil hilel, tasun te diose. Hamech ael yashbahtik yun. Ich yun. Kermano tak te bael kushesh takotane. Sahta yamabaik talek te bit il anao hikis tohole. Mame shawak slola yesh te hlola iguane hetike. Mame shawiki tayik te bila hunash awotanik tas chunele. Haok meto. Naviek shansbah talek te kahwatik Jesucristo te escolta iguane kuntike. Aka es mahuk shan tawotanik te shkushul yotane. Helawen yutzilas koplas tukel te kahwaltike. Ta ora to soktas bahtel kinal. Hichuk.